Lotto results, palengke reports. Idol Burner, kaya iti PCSO Lotto. So tayo manipod iti 9 p.m. draw. Para iti Ultra Lotto 658, winning combinations are number 53, number 34, number 46, number 11, number 50, number 49, with a jackpot price of 63,790,157. Awan na nga bag. Para matiti Super Lotto 649, winning combinations are number 6, number 46, number 37, number 4, number 18, and number 3. With a jackpot price of 24,342,614. Daksangga sa tawan na nga ba para matiti PCSO STL. First draw, ilikalman, 817. Para matiti second draw, 25-5. Last draw, itirabi 12-37. Pwede karo din ni PCSO STL Ken Lotto result tayo. Kadwayo ti 99.5 iFM Laoag. Siyang ni Idol Shanti Papi Tatak RMN.